No, mazono ka date toke. Mazono ka date toke. 26. Sika mene mwalimu ke fonda ta robe ya ve, mvuete robe ya ve, sake ya ve, mbaigidi. Kumini kuna 24 mwene mapapa kia. Ukime mwene kaka kiese di papa da ve. Aden katu di do da kere amu da pembe, siri musak, ale mbagidi di papa da vere, ade mvuete. Donge mazoro mu vere ake. Ngere ko bandal ale mvutuki. Lobi nazaki modlimu nanga etinda kinga na lata verbe. Na bimi na komina 24 lipapo nazaki nango ya pembe na longoli na somi lipapa ya vere 5 na tena makoko. Ale nake bandal. Mwalimu kata na de. Mwalimu kata na de. Na ba 80 quelqu'un. Depuis mwalimu kata sala kalisute. Sala kalisute. Mais salaka na zwanga ba fisonde. Ata ko tuna ke église bajo sana rien. Rien mais lelo kaka ko yaka na bobola kinga na bosa ni ko église. Ko na zaka na ndungi. Na yena ngama tikana beza ngama kolo proba mbuti yaje. Na yena ngama kolo na komi na bini brimani. Sikoyo na yebi si rese ngana dobe rese tika ngana eglise oya ya vuva. Wapi kuna bole kona sana reta. Yesu wana yebi singa ba eglise ngoy komi mi bale. Kasi eglise za boy. Ano be pesa kama fra pesa kama. Na bibi la kiboy. Komi soto za boy. Nazangi ne sisemu makaka. Wamoni ndege na yake kwa koma kana zokoma. Tinu Kongo. Fumo ntinu Kongo, lubira ntinu Kongo. Mono kaka ya risi ngangula mafuta. Ngudi amu pe buti di mono mama mafuta.